E whātalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae au mā lole soifua manuia. Musimelo whaafonga o talo las wharaili. Tala to mua, whaale tonu le system le check nai pase se fe malanga i le malai whaale le whaavau mā loi au kilani. Ma o lea na a fia i le to o tele ana nafi. Tae au ana nafi na sa wele tala wa whaale tonu fe so o ta inga le Microsoft tolu ono lima. Ma o lea na ripotia le ma whaiona wha o ngā pe whaatuwai foi. O na tali mai fe so o ta inga e wha o ngai le Outlook ma Teams. Ai mole malai whaale le whaavau mā loa au kilani. O le whaale tonu le digital system. Na whaatua iai ma a fia ai ma le system o lo o siaki ai pase se tu uwa e se atu. Ma o lea na a fia ai ma le tele o whainga malanga. Ma ue talafole u umi o kiu na iai ana nafi malai waalele. Ma o le lata i le tau le iwa na po le ana wha amauti no ma iai le sui o le malai waalele ua toe waalele i le system. Ua wala au maile malo ni usila i tangata kiwi o loo i le panona e tu ua nei loa o na ua le saunga le mu. Ai mo i lata olo o fua e whai malanga i le panona o le aua ne iyo. I lunga le o penga tawha ilangi le safe travel ale malo le lapta inga leo ua au mai. Ma o loo manino ai fo i le ai se fesoa soani le malo e wha a fo i mai ei tangata mai le panona. A wa o lea e le o iai se amapasa o ni usila i le atunu. I wha amauninga le matanga luenga o le wa i fafo o lea esfulu ma le valu tangata kiwi o loo maa uele le sitala o loo i totono o le panona e o mai le asona nafi. O se lapata inga wa sawai a o lea iai se file mu i sa sae tu totono lea ua so o lava le fasi o tia o le Suisi ni o le Hamas e Iran. Wha apele sui o le Hezbollah lea na fasi o tia i le panona i le amatanga o le vaiaso. Ua wha amauti no mai le pulenga le Transpower e le ai se tau i tupe toi totongi na mai ona o le pou e le tise na pa ui Northland. Whai tau wafe le ana moto sia e le tise le masino uni ina ua se seo na tatala ngaki o le pou e le tise ma pa uai. O se mata upu na whaatanga lo sanga i e tangata o lo ono nofo i mātu o le atunu u whaapepi sinisi. E tatau ona toi totongi mai e le Transpower lato ma o le e whaatu saina o atu le ono se fulu miliona le ngau ona o le motu si o le elitise. Peita e o le ufa manino e le sui al pulenga le Transpower e le ai se whaamanianga whaapea ma whaiona toi ofu mai. Ma e tatau ona whaasanga sanga ta lo sanga nei a nga i lana kone karate le Omex le ana ngā lulu e le pou. Paule tu o whaamauti no mai le Transpower. O loo tala noa nei i nisi a wala e fesoa soani ai tangata Northland peita ai. E le o se fesoa soani e maua nei po o tae au. E whaitau vai aso e whaatali ai. Tu mai pisinisi na a fia, wa manino le fina ngalo le pulesilo le Transpower John Clark. E le ai se tau i mo pisinisi. Ai se tala mai so e enga na whaia whaasanga i lau te lengo al mata upu lavale nei. O le tae au ana nafi le ana whaalau i loa i le reporti mai so enga na whaia ma o loo ta uai. O le tangata whai ngā luenga i le ai so na malama anga ma e le i ai fo ise whaatonu tonu ina ana ngā luenga. Le ana tatala ina ngaki e tolu i le taimi e tasi na mafua i ona pa u le pou. E ui ele i maua se tonu o le ofi atu o New Zealand le Orcas wa sau no Winston Peters e tā ua ia New Zealand. Le fau whaatasi maisi atu nu e tutusa ma fau. O le pele lona lua o le osi ngā whea ngā Ausitalia, Peritania ma Amerika le Orcas. Le ono o whaatala noa pene i New Zealand le ono whaaipoipo atu iai. Ma e le o le vaenga mua a o le lona lua lea e tau lai i maalienga. E fe whaasoa iai te konolosi. O se ngau tele mo New Zealand pe a whaia tātou te le whaataita ia e tusa masaunoanga le minister le vai fafo. Peita ai e whaatari fo i New Zealand le taimi e wala au dia mai ai Ausitalia, Peritania ma Amerika. A o whaia i pēr la tala noanga o le nei mata upu, o lea lava fo i whina o malo sinisi sa taita ia le malo New Zealand tausanga ualu. E au fiai ma Helen Clark, e le whetau i le ofia New Zealand le Orcas. Ma toe whaasanga mai ia saina, a o saina le pa anga upito i tele a New Zealand i tūtau whaatau wa inga. Ai mai a Don Brash o le sa taita ia le National, tātou te le fia whaasalave i fua i le vau saina ma Amerika peita ai, o le talia le malo, e tā ua tele atunu e iai Amerika i le tamau ainga whaapele saunga le mua New Zealand. Matala whaaiu, ua whaamuta le kamupani waalele le Korean Air saimini vevela i lunga wana waalele. O se whaaiunga ua whaia mo whai ngā malanga whioa i totonu lava o Korea ona o le whaatupula ia pēr. O le whai numero o whai ngā malanga a fia a o iai lunga le ea. O se whaaiunga fo i ua whaia mo na o le economy, a o pāsese malanga le business ma le first class, o le alawai whaatanga saimini vevela. O le aso sfulma le lima o le masina le nei, e aloa i ai le whaai unga o whaelo mai. O tala na o le nei tai au.
manuia le nei aso.